namhlanje uJohn uyasilandisa ukuthi webantu bakithi umsuka walendaba kuze kube khona indoda ebethelwa esiphambanweni ingoba uNkulunkulu ezulwini ubelithandile izwe akavelanga nje wasuka phela ngoplani washiswa uthando. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lalela Genesis chapter 2 mhlazane ekudala umuntu lithi iBhayibheli kwaba nemeeting ezulwini kwahlangana uNkulunkulu noNkulunkulu wathi uNkulunkulu kuNkulunkulu basenza umuntu ngomfanekiso wethu. Mhlazana udalwa hayi awusintando kamama wakho nobaba wakho awusintando eSouth Africa kwahlangana uNkulunkulu ezulwini kwaba nemeeting especially zazitshwa ingelosi ngoba kwakufanele kudala umuntu. Thank you, Jesus. Nyazi namhlanje abantu bakhomba ngo5 fingers abangani bakho sebaze abasakubizi nangegama lakho la ngempela ngoba mabebuka isimo sakho badabuka mabebuka isimo sakho mhlawumbe nasekhaya iplate uthi manje uyiphakelwa bese beyalikhahlela awusanikwa nakahle angeke uqoqele isimanga. Thank you, Jesus. Angeke uqoqele isimanga angeke uqoqele isimanga wena njengoba uhamba nje uyi-investment kaNkulunkulu wena njengoba uhamba nje umsebenzi kaNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu edala inhlaba wakhuluma kodwa ngenkathi edala wena lithi iBhayibheli wambumba umuntu wehla uNkulunkulu wagcolisa izandla zakhe. Hey uNkulunkulu ingubo zakhe ekhanyayo ezenkazimulo mhlazane ekudala wena zagcwala uthuli zagcwala udaka ngoba kwakukhamba i-investment especial. Hallelujah. Thank you, Jesus. Angiyiphike ukuthi ulala ematshwaleni cha angiyiphike ukuthi sebeqamba amagama cha kodwa ake sihlahle kancane ngenkathi kudala wena kwaba nemeeting kwaba neforum okwakufanele ihlangane kwasondela umoya ongcwele kwasondela uJesu kwasondela uBaba. Hallelujah. Yazi uhambe edaladini namhlanje ngenxa ukuthi awunayo imali ngenxa ukuthi isimo sakini asikho sihle usuqanjwa amagama ukhonjwa ngo5 fingers hayi ake sihlahle kancane wena mhlazana udalwa kwaba imeeting